час. Температура за бортом минус 60 градусов. Благодарю за внимание. Passione forte che mi fa soffrire per amore. Ogni volta che io m'allontano so che noi ci apparteniamo ancora un po' di più. La strada dove io, bambino, resterò dentro a questi sogni di musica, libero di vivere la vita che vorrei. Estar en España, puedes venir a Italia, porque aquí en Italia, aquí podemos hacer todo lo que queremos hacer. Es un sitio buenísimo. Hasta la vista. Baby. Ты же любишь снимать видео? Лучше традиции. А что он сказал?